Alaya dilemo di mashome ama ntjara le kwala ya dilemo wa phamong ya dilemo di mashome a metso e meraro o lokolotswe ka molao o potlakileng ke lekgotla la Masterata la Setereke seo ka Laboraro la beke ena moo a neng a qoswa ka peto ya mosadi ya dilemo di 69 ketsahalong ya Disembara tsa selemo sena ketsahalong ya la 20 Disembara ngwahola. Sena se tla ka morao hore dipaki tse neng di ilo paka kgahlano le moqosuwa di seke tsa ba teng lekgotleng ka lebaka la bosio ba tjhelete e fuwang dipaki ya ho palama ho ya kgotla. Ralekwala o tla emela nyewe ena a le kantle a itlalehe kgotla ka la 22 kgweding ena ho tlaleha tlaleng Mokole. Mosadi wa qeme ha Motamekwane Maseru o seboko ka moena wa motjhaufa wa hae o seng o sa phele ka le reng o mo khikgithisa mapoleseng le makgotleng ka le reng o utswitse ditjhelete tsa abuti wa hae. Dimakatso le ina o re o batla hore moruti Ramosa Salawe a kgaohane le yena ha utswa ditjhelete. Motjhaufa wa hae o ile wa mo fa dikarete tsa dibanka le ho mo ahela ntlo a tswe ditabeng tsa hae le ho batla ho mo phedisa ha bohloko le ngwana wa hae. E tswe motjhotjhisi o itse ha ho nyewe ditabeng tsena ho tlaleha re Thabile Kgononyane. O se o ka lefella ditshebeletso tsa mo Africa FM ka sepatjhefono o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ena ha ho letho 667 le ha ho letho 665 le ha e se le wa kgela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. Ditlaleho tsa bafuputsi ba ditaba mo Africa FM di direkeng. Nkgono Mmamorena Kgang o re setopo sa mora wa hae ya dilemo di 30 se phuthilwe ke sepolesa sa Mafeteng ka mora ho fumanwa se leketlile ka molala marulelong a ntlo ka moo a robalang ho notletse monyako ho seng ha Labone la beke ena. Nkgono wa Difelekwaneng ha Leballo Mafeteng o re ha ho letho leo a belaelang e le sesosa sa ho iphanyeha ha mora wa hae, empa seo se tsebang ke hore yena le molekane wa hae ba ne ba le mothating wa ho lokisa ditaba ye ba neng ba se mmoho. Mofu o siya molekane le mora wa dilemo tse 5 ho tlaleha tshedisothulo. Re filwe seitlheko wa motsemoholo ha Madinyane Mokgotlong o theohetse ka banneng ka mora ho hloleha ho itefella dikete tse 4 tsa maluti moo a qoswang ka boshodu ba boqhobane le sethunya se seng molaong. Nyewe ena e wele ka Laboraro la beke ena lekgotleng la Masterata la Mokgotlong. Koso ya pele ya setlotlelo ke ya ho ba le sethunya sa 7.5 se seng molaong moo a ileng a hlola dikete tse 6 tsa maluti kapa ho batla dilemo tse 6. Ya bobedi ke ya boshodu ba ho qheketsa malapa a batho moo a hlotsweng dikete tse 2.500 tsa maluti. Halofo ya dikoso tsa dinyewe tsena e fanyeuwe mme a hlola dikete tse 4.500 a maluti. Setlotlelo o theohetse ka banneng ho ya hwehla dilemo tse 4 ho tlaleha Mohlalefi Kokoropo. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona, empa rona ba mo Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla. Mme ke ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano di fella mona ditaba mamedi
e le ho di phethela ke o balla bahashana ba tsona. Lesotho Youth Summit e hlahlella batjha ba Mohalesuku ka malebela a kgwebo. Mora o tsohetse batswadi matla ka mahlapa le ba gakgatha matsieng maseru. Monna o phutwa ke sepolesa a leketlile ka molala marulelong a ntlo mafeteng. Memento Homo, Sic Transit, Gloria Mundi, Exsultate Deo. Mamedi, ho latela moqapollo wa ditaba tsena. Ha ke lebohe le kgoloko leo he ke lebohe Morena Mogolwane ka ditaba tseo a sa tswa re balla tsona kwano. Mme ke o dumedise ka lebitso la Morena le mopholosi wa rona Jesu Kriste. Re kena nakong ya moqapollo wa ditaba. Ka jeno ke la bone kgwedi ke ya October e hlola matsatsi a robong selemo sa 2025. Re tlotla re buisana mona le Mmedi Makatso le Ina ke moahi wa Qeme ha Motamakwane mona Maseru. O sebakwa ka moena wa motjhaufa wa hae o seng o sa phele ka le reng o mo kgekgitisa mapoleseng le makgotleng ka le reng o utswitse tjhelete tsa abuti wa hae. Mmedi Makatso Lina o tlatla a bua taba tsena Mamedi di hlake le hore na o hloka ho thuswa kaeng hodima tsona. Re tla utlwa ha re sentse re bua le yena. Jwale le hakola ditaba sa le lentse le patlong ya eo Mmedi Makatso a llang ka yena empa le taile kalala le ha ho le jwalo eo ka nnete he o ntse a buletse mamati ho le jwalo. Re tla boela re buisana le mosadi wa Makgaleng ha Kganyetsi ya reng molekane wa hae o iphapanyeditse ho hlokomela mora wa bona ya dilemo di 8 ka dijo diaparo le ditlhoko tsohle tsa ngwana ho motswadi wa hae. Jwale mosadi no re ka nnete yana ka ha sebetse o imetswe ho sebetsa molekanino wa hae empa ho bonala a itshebeletsa a le mong kapa le bao a sa ba tsebeng ka ha jwale a sa ise letho lapeng ho hlokomela lelapa. Ha re se re bile le bona Mamedi re tla utlwa he gona ba hloka ho thuswa ka ditabeng tseno mme le hakola ditaba le boetse le bile patlong ya eo mme a llang ka yena empa ha le a mo fumana. Le yena ka tsela e tshwanang o ntse a buletse mamati empa ha ka re ha moqapolong ntse tswela pele mona ya ba re ba fumana ba tla tseba hore ba fana ka lehlakore la bona he go utlwa gona ba ikarabella jwang ditabeng tseo bomme bana ba llang ka tsona. Mamedi e re ha o le jwalo ke nke papatso ka nqena ha ke lata moeti wa gona wa pele. Ke tswele mona fela ke tla khutla. Mona mashoko ha ke mona le kga ke bile ho re ke no
ese ngwana boleki o etsa la ka tsona go tsala go ngwana ka a go bone kgobo ya ngwana e hodile ha ka e be o gotse ka enge ke etelleng mamela o bapatsa le mo Africa FM sena di sona fela sealemo ya se sebeletsang go akofisa merero ya naga ntlafatso le go matlafatsa puso e ntle ya setšhaba ka setšhaba ipapitsitse le lentswe la modimo ka nako tsotlhe wena mo Africa FM ebile e na le boepedi diterekeng tsotlhe tsa lesolo metseng le metsaneng wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwedi kereke sekolo moga kapa boitshupo ba hao ke ba fumana ba letsetsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle mo Africa FM sealemoya sa setšhaba ka setšhaba. Ke wa bua ka Mosotho ebe ha o bua ka mo Africa FM ga di se go tse le le tswa ka o divisite ke se go seta ke go le ngwana wa le mo Africa FM ke tsalatso e boulelang Basotho ke le golo kwi ha re le bangata re magolo Sesotho lona ka nepo a ntse le re batho ba sene ba senana go bana sona se bopuo se taba le lesumo o tlo bua ka sena seo sela jwalo le Lesotho ka o baka bogolo ba tsona di re se ka mabitso a marena ka bona e ka dithogo ipapisele mo Africa hona jwale o hodise kgolo he weso nna ke mametse sealemo ya segaugo he banna o mamela ka ke mamela ka maranga go www.africafm.co.as ke bala ditaba ke mamela manane wa fitileng ke bua ke le leseding la ditaba tse ntšha le tsa ipetsang pele o tlhoke ka ona mokgwa wa marangrang o ye ke tlho jalo mamela putsaletso ya gago ka marangrang ho www.moafricafm.co.as o le hohle lefatsheng Mamedi metsotso e le shume pele ho hora ya bobedi kwano mohaleng sentse re na le Mmedi Makatso le ina re tlo utlwa taba ena ya hae seboko sa hae ka moena wa Motjhaufa wa hae Mmedi Makatso mme re o amohela mme phuseletsong ya mo Afrika nakong ya hora ya ditaba ka jeno mme re sa re utlwile mme re utlwa go o seboko ka moena wa Motjhaufa wa hao o seng o sa phele ka le reng o kgethisa mapoleseng le makgotleng ka le reng o utswitse ditšhelete tsa butua hae yeo moena wa Motjhaufa wa hao o re o utswitse ditšhelete tsa butiae ka mokgwa o jwang ka mokgwa kona mme eba ntate go bonahala ha bo madulang bothata go le teng a tingwa dijo ke ha ke ka reng haele go bona ke tlo kgona go robala le wena ka polateng e lengwe le mme wa ka ke tlo go phela go ngwathela o bua ka Motjhaufa ona wa hao mme o bona jwale pele a ka ha ne ke dula ke moisetsa dijo naheng ne se ke sa go tsala tsala ke kene tseleng ke isa dijo naheng mme ya ba kana duang hae naheng ha ile naheng kapa o na phela naheng ona di a di gomo tsa hae oho mme ke a ke tla ke togang hae ke ditse le ena go le motseno ka ofela ntse ba tlhaga le tshwantse ba setsa fela ba tlhaga letho ke bua ke le madi re ha sa toka ke go putse tšhelete ya ha ke tšhelete e neng e le go ka e go thongwe e utswitse e ne ka ratile ke bile se go ba baneng
motseng mo gobane motseng ke tsebile go tsitse 30,000 dikete tse 30 ke tse 30 a ke fitla sepoleseng go dikutse ke tse tharo ke ena yeo moena wa motšhaufa wa hao ya mme ke ketetse ke ntse ke ya sepoleseng ka makgetlo a mahlano ya ba ha ke gutla gapelela bohlano go thwe ke emele gore go ya gotla a go fitla gotla a kore re fetise mona go utlwa o bile mmoho le abuti wa yeo lankana go tlhwaneng ka 2021 ya mme e le gore se dilemo tse kae go tlwana jwale ne re tshwere ka bohlano ya mme o na ntse a sa tsebe yeo gore le phela mmoho o na tseba na ntse a bona jwale ka rete ya banka ena le tšhelete go ne go ile go etsalang ka yona ga le mo ba go utswitse tšhelete ne le ka moo ke ne ke ntshitse ke tse tharo mme ke la ka ntsha e ne se ha monga yona a timelane se le boikarabelong ba mang e ne ntse le go nna ya mme gobane ha o puletse go nna o entse matsatsi a mabedi ka bona gore o sa hlolela ya ba ke a tsamaya ke lo ntsha tšhelete ke batla kolo e mo isang ngakeng mme a e keta mo isang ngakeng ke re re ka ga sepetlele sekote ge le tseleng fono ya lla a le sa ke mošana ga yo yena sa sa kgone wa ga fono ya gaba ke nna a ba go gutle a ka mofuma setotong ga Mantshebo o mo isa makwanyane tseno ha re ditlole ha re utlwa taba tsena ke mona ka jeno o re e nwa moena wa motšhaufa wa hao o sa go kgegitisa mapoleseng le makgotleng mapoleseng ditaba tse di ile tsa sebetswa jwang di sebeditse hantle ka botlalo ga ba ga lekgotleng ka botlalo go fokoditse lekgotleng mane go hantle ka botlalo ke jwang ne ha o re di sebeditswe hantle ka botlalo ke jwang o hantle ka o e di ka hantle di sebeditswe hantle e nona ile mapolese mo nwa ka wena ke re di sebeditswe ka tsela e leng ya go kgotsofatsa nna nkgotsofadile ntsa makgotleng teng di sebeditswe jwang le go teng ga re fita go itse ga o fetsang letaba tse jwalo jale ke ukwa motseng mona go thoo ga kgotsofala mme bona ke tsena ga kgotsofatsa ke nna ne ke kopa thusa gore ntate a ka pagawana le nna boitshwaro ba hae ke bo jwang ha e le mo jwele lekgotla le itse ga gona nyewa ditabeng tse tsa hae ba ntate moruti ke moruti ke ntate moruti wa go ma apara diaparo mme e nwa moena wa motšhaufa wa hao mme ha ya a o lebile boitshwaro ba hae ke bo jwang le ha sa boleletswe ke lekgotla gore taba tse tsa hae ga gona nyewa go tsona ga ntimedise o feta felampa ke ikamoetse fela na o ntse a hleka-hlekana le wena jalo ka pele o santse a hleka-hlekana le nna gobane maponesa a na le teng mone le a nna sa tla gonne a ntsa nka ditaba mane le mane ka baka laka se o tlileng o llang ka sona ditabeng tse ke sefeng o kopa thuso ka ntate wa gawane le o qetetseneng go kopana le wena kapa go hleka-hleka o ntse a feta ya gabo a sa re letho kutlwa gore o hloka gore a kgaogane le wena ke re e le gore go bolela gore o ntse o setse morago ga o tsho tjena o ntse a setse morago o etsang o sa ke ditetse sepoleseng gape o bitseditswe sepoleseng neng ne ke fana ka puo ne ke fana ka la pele kapa la bobedi gona moo
bekeng yona e bekeng yona mme sepoleseng sefe a Mafoka o lla ka njele ka wena sepoleseng ka nna tsa ke tsena o lla ka ngo bana jale ha o fihla sepoleseng ho itsweng ke tsa sepoleseng ke ngotse taba tseno fela ho no thwe ono ke ngwana gona hana tabeng tsena ke dikile na ne ke itseng jwale ka bana nka baka la bana bane ke kure bohloko a tsenteng go e ke le bana ke le ka e hlalosa le bana yona e ya hore o hloka ga kgawane le wena kana di go pa kgawane le ya na o ntse le sepoleseng sa neng a ile ho sona pele mo mo re ntaba tse dile tsa sebetswa ka tsela ile nya go khotsofatsa ya ke sepolesa sa ho kae sa Mafoka jalo o boetse a khutlela ho sona hape o boetse a khutlela teng so hleng o hlokang ho thusa ka sona ke hore fela yeo a tswe ho wena a kgawane le nna ba ntse se ke na le letswalo la go ntse mogao ke ile ke le molengwana ka le modikobedi ngwana yeo ke wa hao le motšhaufo wa hao o seng o sa phele fela ona sa bile a o ahetse o ngahetse mme e le go no so setse fela gore a o isa lapeng jwa la hla o nyale o hlwetse le monna le mosadi ka molao ya mme Medi Makatso hona le mo utlwang ka ho setse teng kapa se kukwa ba go tlile nna wa o kana ka tsore bo Medi ba o eletse ka hore mako ba ile le ka hore hanga thusa fela go ntatena ka tso bophelong ba ka ke tso ba hae ke phepho bana ne ke sa jole le yena ne ke jola la butua hae a tsa bana mabaka ha ya tswa go nna di tšhelete tse tsantseng ga di tseka tsa butu hae di ntse di le teng nna ke na letho go ntse ke tse jasa le fela e hlile o ntse go batla ditšhelete tsa butu hae gore o di jele nda wa o e beile ka gore ke utsi ka sepoleseng sepoleseng ke ga ke a itse ke nkiwa ka re tene le go nna a ko hlakise mona dintho tseo ntate tseo moruti eo a di etsang hona jwale ha o re o ntse o setse morao ke dife ntate moruti sampuiseditse sepoleseng empa re khansetse otla ke na hore jwale o boetse o itseditswe sepoleseng o isitswe ke yena le ho ja taba di le tsa sebetswa tsa ba tsa feta jwale ha se le motho o kgonang ho mo atamela o ko buele na o mo jwetse hore a ka kgaohane le wena a ke tlo kgona mo atamela nna mme re a leboha Mme Dimakatso ke a leboha mme Lona Mafrika eo ke Mme Dimakatso le ina o seboko ka mo ena wa motšhaufa wa hae o wa phetseng le wona dilemo tse 5 eno a tseba hantle o la qala pele a mo qosetsa hore o tshile ditšhelete tsa butiae jwale mo tsekisa tsona o ntse tswela pele ho mo isa sepoleseng o tsa mo kgitisa le mapolesa ka mabaka ao a sa tsebeng jwale ntho eo a e batlang ke hore eo a tswe bophelong ba hae sa hloka boeletsi gona boemong bona a ka tswa ka lefele galo hore eo a qetella kgaohane le yena e tswa motšhaufa wa hae o bile wa mo ahela o hlokahala jena o mo sia a ena le ha hae hodima hlo hora ke ya bobedi ke tswa le mona Mamedi ke tla khutla hang ka mora dipapatso fela jwale moruti ha ra mo fumana le ha go la ditaba le ntse diteko tsa ho fumana le hlakore la hae tabeng tsena empa le hlotswe empa he moruti Ramosa Salawe le ha go la ditaba le ntse le butswi ntate o buletse mamati hore o ka hlaha ka mono wa teka le hlakore la hao ditabeng tsena tseo Mme Dimakatso a llang ka tsona ka wena o Mamedi ke tswa le mona he ke tla khutla ke mejala ya ngaka mo senje le lebeletse go ke tla utlwa jwang le buela go nka nako e le nngwe ngwakwa
a bo mpolella ona ho etsala eng mo Please morena ne re lo arole tšhelete ya mokgatlo motho ene o re fa tšhelete ya fake yo morena o wela ke pelo go ba tse ka ntse batse EcoCash ena le mokgwa o sireletsehileng wa ho boloka tjhelete ya mokgatlo ka EcoCash mekgatlo account ho bula account ena ke mahala mme ditho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tjhelete e ka hara account le hore na ho ntse ho etsahala eng o ka kgona ho bona mekgatlo yohle eo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlo account EcoCash mekgatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app difonong tsa Android le iPhone fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala Sasai Connect Financial Services. Simplified payments every day, everywhere. Dihwai ke nako ya ho phethola lekote. Ra setla ka lwetse e tshwasitse. Ha re ntseng menoma re ya masimong. Na thepa ya hao ya temo e na le bothata. Dikara tsa hao di makgube kapa di robehile. Kapa di nyamelletse moo ho sa tsebeng re ka o thusa. Na o hloka moralo kapa morero wa hao o fetohile nnete kopana le rona ba Express Credit ho etsa kopo ya mokitlane o fumane ditheolelo tsa 25% ho tswala ya mekoloto ho bahlanka ba mmuso. Ho tla ka mosotho wa heso ka ha nako ya sesolo sena e lekane motinyane. Nahana fela o ka fumana monyetla wa ho kadima ho fihlela ka 700,000 maloti yeo o tla elefa dikgwedi tse 3 ho isa ho tse 84. O ka etela leqephe la rona la marangrang ho www.expresscredit.co.ls kapa o re letsetse nomorong e sa lefellweng ho 7 4 Express Credit. Money when you need it. Na o motjha ya dilemo di 10 ho fihlela 24 o hloka thuso ka ditaba tsa bophelo. Haeba karabo ya hao ke e, nka qeto e nepahetseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 80001111 ho fumana lesedi le tlhabollo ka tse latelang: kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi, bokgatjhane ba dilemong tse tlase, ditaba tsa thari le thobalano, mofetsi wa molomo wa popelo, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ke wa salla morao. Thuso ya mahala e teng. Re ya fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano dihoreng tsa tshebetso. Letsetsa 80001111. O emetseng. Hopola hore bophelo ba hao bo tla pele ho tsohle. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAC ka thuso ya PEPFAR. Bophelo bo itswella pele ha monate. O ya mosebetsing, o wa kgutla, o kopana le metswalle weekend, ebile o hlokometse lelapa la hao hantle. Empa o ka kula ka ho panya ha leihlo. Wa iphumana o le sepetlele. O tla etsa jwang ho patala ditshenyehelo tsa kalafo tseo o neng o sa itukisetsa tsona? Guthries Health you etseditse mokgwa o bobebe wa ho itukisetsa maemana e sa le pele ka medical aid o ditjeo tlase moo o ka ntshang fela 35 rand ka kgwedi ebe o fumana 1,000 rand letsatsi le leng le le leng ha o le sepetlele. Ho fumana dintlha ka botlalo letsetsa Guthries Health ho 22322537 le 62720488. Wena monna ke a utlwa o thabile o rekile setsapela a tsela e kgolo. Bua he, o tlo etsang se seng se? ke tlo ha kgwebo ya hardware mona. Banna kgotso, ke eno e kgahlanong le molao wa tsamaiso ya setsha sa tsela. Ao, setsha sa tsela se na le tsamaiso. Butle, ke ngwana Mosotho a tlo hlahisa mesebetsi e mengata hampe ka kgwebo ena ya ka. Monna, na ena e ka bile hole ho ja e se ka lentswe ngwana wa Mosotho. Ho ba o le ngwana wa Mosotho ke o senyetse ba bang. O tlole melao wa e ka hare ho setsha sa tsela. Bareki ba hao ba eme ka hare ho tsela e be se phenya fela. Basebedisi ba bang ba tsela ba sitwa ho phetha maeto. O diehise ditshebeletso tse yang metseng e meng ho ba fela ho ngwana wa Mosotho. Ka moso di kgafatsa bana ba bang ba Basotho disebediswa ho lokisa tsela e senyang kgafetsa. Hobane o haile moo metsi a neng a lokela ho tsamaya ka metjha ho tswa ka hare ho tsela. Setsha sa tsela se molemong wa rona bohle e seng wena o le mong. Mme re lokela ho se boulela sebakeng sa katoloso ya ditsela ya ka moso ke boikarabello ba rona bohle.
tlaleha ba kenakenanang le sesa sa tsela setsing sa ditsela kapa motibong wa sepolesa o haufi. Le wena Mosotho wa heso ka kenya letsoho ho baballa ditsela tsa Lesotho. Letsetsa ba Roads Directorate ho 2222 9000 kapa o etele www.rd.org.ls ho tseba haholwanyane ka setsha sa tsela. Setsha sa tsela, letlotlo la naha. O mametse mo Africa FM ka moya, marangrang le ka founu mo Africa FM sa setjhaba ka setjhaba. Habela Afrika metsotso e supile ka mora hora ya bobedi re kgutlile mo dipapatsong ka mona ka ho marangrang. Dikeledi wa Mofokeng Nai o re o bona Mmedimakatso a entse phoso ka hore ebe ha Motjhaufa o hlokahala ha ka fana ka dintho tsa ona ho beng ka yena. Ke ka moo a bonang taba tsena ka teng athe ntse ke mpopo yena hore jo taba tsena dithata jwang wena ntse ke Tsekopitso yena o shebile a le magalaneng ha Mopapa Mohunyane antse ana le rona a shebile a le Gauteng 4 ways. Malanga molawa o ne a re mme o hana ho hlaka hore na ntate moruti mo setsetse mo gao jwang a e o sa hlalositse he hore ka hore jwale o ntse a tswela pele ho mo khikgithisa le mapoleseng o mo isitse mapoleseng maqalong a beke yona ena a lolla ka yona taba e tshwanang. Teresa Pontsheng ra o bona le wena mamane wa Didi Kgahlwe Matanki Mpeka Mokalanyane Samuele o mametsa le Hamabote ha re ke bone ke manyana Tlhabollo Didi Kometsi lena o na dumedisa Baba Longkgerenya o shebile a le Bedford View ka o fela ga bona ke ba dumedisang fela ntle le dikeledi wa Mofokeng Nai he a nenga rena taba tsena tsa Mmedimakatso o di bona jwang Mamedi Afrika mohale mona ke sentse ke na le Menthabiseng Motiane le yana o seboko ka molekane wa hae eo a re mo iphapanyeditse ho hlokomela mora wa bona hoja a sebetsa yena a sa sebetse Menthabiseng Menthabiseng nne re o amahela mme phuseletsong ya Maafrika nakong ya hore ya ditaba ka jeno ke a leboha nne ka tapeleng ke nako e kae mme Menthabiseng ntate Poloko a iphapanyeditse ho hlokomela ngwana ke nako e telele haholo nna makanya e ka ba le motsetedi ba tsa santse botsa le mo ka feta bona dilemo tse ka bang 2 nne wena le yena le na le nako e kae le nyalane nyalane 2015 o go se bitse ka Sesotho mme Menthabiseng selemong sa dikete tse 2 le selemong sa dikete le 17 jwale na le ntse le mmoho ha le sa le mmoho ka dilemo tsena tse ka bang 2 nne le ya go hantswe keng ha wa tsona ka le no ya go ka ka ba pelo ba go o sapota ngwana le nna ba kodile a etsetse ngwana ditlhoko papa o hlokomela ngwana ngwana o sa le le modi ka yena ngwana o motse o be yana tjena o dilemo di go bedi nne molekane o hao o sebetsang o padisa mme ho kae hona magaleng mo motho ya ho panta magaleng ha mpanta mme jwale yena o ntse a dula kae hona jwale o dula hona mono Madisang teng o dula le mang o dula le monga mo ha so nya le mosadi e mong ha so nna mme ha go utlwe hena o ile wa ya kae pele o ka tla kwano phutsela tsong ka ditaba tse
Ho kopa hore ha ona mo ke ka ya le ke le ho bula le jwale ka bona ba o kwisi o bua mo mo ka la po le ke na ka kgetha o ke le Maafrika go mo ke ka tla e le hore ke yena ya ileng a ikgethela ho tsamaya a o sia le ngwana ha o mo hlokomedisa hore a etsetse ngwana ditlhoko nna ke nna a tsamaile le ke ba ke bona hore nka tlo wa ke wa mo tsa ditlhoko o tsamaile ka ngwana wa mo sia habo ngwana na hantse o na le na le mo ka tsamaya ka nna le ho ya ba le ntate o ngwana la teng tsale kana tsena ngwana o tla dira teng tsale o tsetse le nne wa nne wa ka ha se le go tla gana ka le ha ba tsa pele ko ngwana o ntse a tsisa ke go ka le wa ka kana ha na tsena o sa tsai mme ngwana o tsetse ka ha se le ke nna se le ka te wa se le ka a ke go le tsetse ha ntse le mmoho o na ntse a sebetsa fela a sa letse ditlhoko ho hanga lapeng ngwana na tsa tsitse ka ne wa ke o tla kgetha ho mosia o ya heno le ngwana jwale ha ona ka tse go khutlele ho yena ntle le hore a itlame mo hore o tla etsa seo a lokelang ho se etsa a etsetse ngwana ditlhoko a ntse le ho wena na batswadi ba lona ba kile ba leka ho kena dipakeng ditabeng tse tsa lona ba kile ba nne ka nna ka ka le ntse le ka o ba le na o ka ba ba botsa ne ha o batswadi ba hae ba itseng batswadi ba hae ba ka itsana batswadi ba hae ha ba sa phela fela taba tsena ba ne ba di tseba kapa di etsahala ba santse ba le siyo ne ba di tseba ba tla ke bona ga ile ka ba go teng jwale so batlang ho thusa ka sona ke hore ntate Poloko a etsetse ngwana ditlhoko ha ona mo la ka ya teng pele o tla phutsela tsoo ha ona mo la Rempa fela re sa ka ra mo fumana le ha bola ditaba ha la mo fumana mme hore a tsebe hore letho ditabeng tsena empa go dumela hore ditaba tsona o tla qetella a di fumane le ha bola ditaba le tla mo fumana go utlwa hore na bothata ba hae bo hokae a ka ba dilemo di kae yena ona le ya go a metswedi hana tsa hao di kae ke na le ya mme na hona le ho hong ho setseng ho ka lakatsang ho phethela ka hona nne ko ba hore le nna ne ke tlo ba ho fumana ba mosebetsi o hloka o batla wa eng o tseba ho etsang ha nne ko ye ba HC kare ke to pa le mo to ana da ba se le ga kwa ta ona ta o tsile le sehlopheng sa botshelela mme mme Manthabiseng ha re tshepe hore ha o sebedisa ditaba tsa hao mona le mosebetsi o tla o fumana o tsebe hore o phedisa ngwana re a leboha mme Uri Afrika di bile jalo he ditaba tseo tsa mme Manthabiseng Moteane o lla ka molekane wa hae Monghadi Poloko Moteane o re ha etsetse ngwana letho ho tloha ba bile mmoho ho tloha ka selemo seo a se hlalositseng ho fihlela jwale mme bile taba eo ke yona e qeteletseng e mo arohantse le yena e le ho bana bona hore hatjhe ntate wa sebetsa ke nnete fela ha etsetse lelapa lena ditlhoko tse hlokahalang ha hlokomele le ngwana eno wa hae a kgetha ho mosia a tsamaya ka ngwana seo wa se hlokang ke hore fela ntate Poloko a etsetse ngwana ditlhoko tse hlokahalang Mathato Mabusela o re ntate ha hlokomela ngwana eo wa hae ka nnete Modi Koki o re
mme Dimakatso ha ja tjhelete eno ka phoso hobane e sale awa le yena ba sena taba le ntate beng ka mofu ba bohloko ha ba hloka ho ja mafa a bao e tswe bane ba sa ratane ha ene ba bane ba morata ba kebe ba nkile boikarabello le ditjhelete tseno ba kabe di kabe di le matsohong a bona ke ditaba tsa Modi Koki tseo American Africa re batla re di otlile tseo tsa bomme la bona ditaba le ntse le leka ho hokahana le letona la tikoloho le meru monghadi Letsema Adonsi empa lore o batla a sokosokoleha tsena ka lebaka la marangrang a ho sa bonahaleng hantle gona ho etsahala jwang ke mabapi le ditaba tsa tse rileng ga diqoqa hona lana lena maobane mo rileng ga kgaolwa ke nako bamamedi ba ne ba bonahala ba ena le maikutlo le thaselo tabeng tseno kapa boeletsi ho e mong ha di mosiwang tabe yeo e leng mohlanka lekaleng leno la tikoloho le meru e bile mo ka medi wa setsi sa kwetliso ya dihwai Matedile Malere Mafiteng ya lanka dithwa tsa sesole sa Lesotho tse ile mono ho ya beha boemo leihlo boemo ba dipolao tsa Matedile jwale dithwa tsa sesole di letsa ka dingwantlo ke yena le thepa ya lekala ya ba di senya thepa yohle ya lekala mono sitsing ha o tsena mamedi ke tlo sehela ditabeng tseo re buileng ka tsona ka jeno tsa bomme bana ba babedi mme Dimakatso le mme Manthabiseng ke bileng ka o fa monyetla haeba o ntse o ka tshwela tabeng tsa maobane hore o lokolohile ho etsa jwalo go utlwa gore na tabeng tseo tsa maobane mona mo mohlanka wa lekala la meru jwale a sotlwang ke ditho tsa sesole sa Lesotho se sa ratang hore letho ditabeng tseno o ka reng ho tswana ebile maobane ka mora hore ditaba mona ntate o ile a boela a hokana le hakola ditaba mo a ileng a hlalosa hore ka mora hora ditaba o la fumana molaetsa o reng Masole a se a boetse a le tseleng e lebang mono sitsing mo a leng hona teng ho a bileng a lokela ho patela ka mora sehlahla o la lokela hore a ipate e le hobane jwale a tshohile a ipotsa hore na ebe ha a fihla mo ho tla bua dife nomoro tsa mohala ke 21 tharo le 21 mamedi kena he re diotle re utlwa re setse fela ka metsotso e ka tlase ho e 15 mamedi khotso mo mamedi dumela khotso ntate ba tshwanetse ntate kuka ke phehanya jana ke ena ya tšhelete ena yeo thweng mme ena o e jetse mme o re ke ntshitse kete tse tharo gobane ke ne ke isa enwa motho wa ka ngakeng gobane bophelo bo ne bo se gantle mme o na lokela go etsa jwale nke ke ka dula le motho mora ka botlho ke bile ntse le taba gore na le kunudu la go ntsha tšhelete bankeng o na le nka kae ha le fiwa ke motho wa hae gobane ha o fa motho lekunudu la hao la go ntsha tšhelete bankeng mane o mo fa lona goba gore ha o na le bothata motho a le mo o thusa go ntsha tšhelete bankeng e le gore ga o na bomenemene bo e ntseng ke ausi eno ka tšhelete e ntseng bankeng mono ene e ntate mohuti a ntseng a mo lelekisa ka yona emponyane monga yona ena a sa ka a mo lelekisa ka yona a ntse a phela e batho ba tlonetse mafa mahlo ko bolelele mme a kea le bamamedi ba gago ga ona bonlele maponesa ga se ditlhokotsela ba ka ba le magotla a se ditlhokotsela ga ona mo ausi eno a entseng motlhokotsela gobane gona taba eo ebile botlhokotsela e ka bela lekgotla di buile taba eno ya ba lekgotla ga le thaleng eo eo ge le bohana te mashashamise mafa mahlo mme ga o bile le dintomoro ya lekunutu ya motho se ka pheta ntate re se re utlwile ntate mashashamise re a leboha mamedi wa tla ka bokgutshwanyane o siele ba bang kgotso o mamedi kgotso kgotso mme he batho o kwetse mohala mo mamedi dumela Mamedi kgotso mehala ena ha e se kena e hatana le mengata tjena e tloetsa go jwale
ho se ho eme fela ka mona ha o sana ntho e etsahalang jwale momamedi Kgotso ntate ya ntate ya ntate lelapa a tseba ka lwa le beng botlhaswa mo gale ka ba tswetella ngwana bona ke be batla ba tsena ga ba ditša bagoa ke tsotlhe ke le matsong a bana gole ka ga ba mo tsotella motho ola o tsotsele o godile motho wa gae gae batho ba motho a ntsotellang ke ena wena nka thepatsa ke tsena di ke matsong a gago bona ka ba gata o tsotella mofu o gang ga ba tloele o tseka taba tseno ba tlhotse bothoto wa bona ba tlhotse thoto wa bona e lajakwa ke nneno ke a leboga ke lebogang ntate moruti tlohela o hlekahlekana le Mmedi Makatso momamedi Kgotso momamedi dumela ntate ya ga ke se ke ma ga tsana ba go ya uti ntate Phakwe ai ba lo go tsale a tsote ya tsule tsneo ai ba mo go tinta mo tseka tseka ai ta go tsote ta ke wa ga kana mo tseka tseka o bane lo go tsale tsile mo uti a ja pili ai lo go tende ka tseka tseka ntse go la wa o tseba go ile ya ile go anne ke lebogang ntate Moholo Phakwe Mamedi metsotso e 23 ka mora hora ya bobedi. Momamedi dumela. Ntate nnete. Ya ntate. Ya ntate. Ke le bona de nnete di fapana jwang? Re a leboga ntate momamedi dumela. Ntate zane le ke a utlwa ditaba ke tseno nna a lo ha e tseng go ke ntate go tla go ile tšhelete ya monna a ne se fapana la le weekend a ka ba tebelwa mo ga a etse jwang jwale hore ye wa qetelle a kgaohane le yena ha ile mo a sa hana ho utlwa je ngole wa bo monna a kgaohane le mo ha ka eng la le ga bunyadi a kgaohane le monna eng a tsena ba ikana makudi re a leboga ntate ana bitso ntate mang ntate mo iketse dikolo mo ntate mo iketse kolo ga leboga ntate na le phako sa itse mme a ye le khotleng a batle taelo ya lekgotla mohlomong e tla mo fa dipehelo hore na ho etsa le jwang dipakeng tsa hae le nyatsi ya abuti wa hae momamedi Kgotso mme o bua le mokgono Mama Supha nkgono Mama Supha mang api nkgono bona he Mkwetsi nna ka nnete gore ke bona mmeno a itšheletse tšhelete eno ka makgethe ga monate jalo ka na hlokomela ntateno moruti ga ka tsamaya etsa mmisa kwana gawane le mosadi eno o na ntse a shebile ga abuti ya dula bonyatsing mo na sa letho ga ke nkgono o a tlang hona jele yana sa e batle ga abuti ya a lembole a sa je a sa mosepe a na le mokgwa wa sa boletse mme Makia how ka ha tsale tsholo mona la go se banna nka go alla bosiu le motshiare ka mokgoba re sutleng ka teng o jole moruti ya lo tshwara mmisa kwana gaohane le mmedi ka tsamaya ka dikhato kwa yo tsana ka dipatramente kwana ka gaohane le ditaba tsa bonyatsing o kena kae tabeng tsa bonyatsi ka ponle nna ntse batla mosadi
Ra lebohang kgono mama Supha. Banna ba tla phutha ka mehla sa ba keta ho phutha go tlo fumana ho o so di tswa nyatsi ba ntse ba mo tloeletse ba bo bona e mo futa ona ke re nka walla bosile motshea ho gore batjhe Re lebohang kgono. Mama ga di dumela. Mokwena. Mme. Ke le ba tshogela sekolo hlaki nna mapadi mohlaki. Ya mme. Eka moruti ha ska ba reta tse. Moruti a kere ile ke ere le le tsumo go bonyane ha re na le mathata a kang ona ha re go yena a yo go fa thagolla go go mo di mola o beng. Kana ha ile na e tsantsa wa mo tsari ya na sa da ka a me mo ma a telle me na ya mo kena wa hai. Ke bona ka moruti a ka ba nna se la mosadi eno nkunyeno o la tla ka mo ke mona moruti a ka re se tsena la mme ba tsela. Re leboha le go ba tshokola setloholo. O ntse o utlwa mme le ha a sa fumaneha tjena hore a tlo re letho. Metswalle ya hae ya mme. Re a leboha mme. Momamedi dumela. Kgotso ntate. Nna ke re ntate moruti a itlhomise hoba mmena ke yena e fuwa sa e seleng se tsheditse mo. Ka re ha ka itlhomphe a ka shebe hore mme o na le tokelo hore na na fuwe milione mme le tokelo ba mo funa bona hore motho a ntsheditse bophelo ba ka ke ya ntate. Ha ka itlhomphe moruti a ka ithuse kapo a ka ba nna le famena ena moruti ka hore mmena o mo etsetse mofu kana go etse le ena iphapanne. Ke a leboha ntate. Ka mona ka ho marangrang a MRTV Laser Mokote o re ke mpa ke sa botsa mme Dimakatso hore na moruti o kila di letsa na o utlwa sa utlo hore na ntho a hlileng a e batlang ho mme Dimakatso ke eng. Momamedi Kgotso. Momamedi dumela. Ke di tswa ga le bona ka Madino. Ntate ga le bona. Banna ne ke le na tsara ka tsa. Ke kopa ho bua le ntate moruti. Ntate moruti a dula a tseba hore se ja monna se motletse. Hantle monna ke ntho buang ke mosadi ha e monna e mong. Ke na le tumelo e le ya hore le yena ba sebetsi ba mo yena ko ana ba tlomoja ka mo go tshwana le nna ba ntse ba ngile di ko ana ba tlomoja ke a le bona. Ya le boha tata ga le bona. Masenku o re o tsebe e hlile nna ke tshwana le nkgono mama Supha e hlile nka gwalla beke kaofela. Mama e ke zikokota ena hore moruti ha shabana le phutheho ya hae a tlohela ho tsaka ditjhelete tsa mofu moholwane wa hae. Momamedi dumela. Kgotso. Tata le tokoto. Ane ke fetela ina ya dingwe di na di ba di tsena mo go di ha ke fala mo nyana ga ala mo ngwana mo na nda ba ita di ga mara ba le mo ka ta di mo ka di na ka mo na ka ma di ba di ba di di ne ka wa le ka mo di ya la le mo ka ka ma ka mo di ka do di ka ta dia ba na ka di ha ta ka ni ha di go na wa di ke ga ba mo na na ho no di. Ntate o kgauhile ntate. Momamedi dumela. Kgotso. Nemaya. Ntate. Ke mabitso a maga go ke go le ine ke fitlha go teng. Ya ntate. Ha ene ba ene le dinyewe mo ba dibono go fedile ntate ne wa ka ene go nyewe fedile. Ke tlo jena ba Moshotshisi o sa itse ha hona nyewe ditabeng tsena tsa ntate. Fela ke yena o ithibile ditse le go na mona ka ba mamedi ha ile ba nene mono phamisa matso ke ne tse ke re ne re ile nyewe ka gore ke a utlwa ha ona motho a tla go nna ntate moruti ya ntate nna ke le dithebo jena ke re ntate moruti a jabana le putheo ka ne dena taba yena e mohlodi o twa sa dunga ka ba e kgalemetse pele ha e bana sa e batle ka boemo ba ya ba boruti ya lana ja o sa hlatse ka jwale ke se botlontlonna mme ke a le bona ra le bohanda tesi tlheko Ephraim Lefu thank you man ntate.
Momamedi Kgotso. Dumela. Kgotso. Ne ke sa utlwisana wa ka ke tla ba ditse spoti ga le ke kopa tshwarelo. Me Manteseleng. A ka ne te ha le atla mo gutiana ha tsere ne ba ka ha motwele a shebane le phitho ya hae kwana a khawane le ene he ba ka di gatile le go ba ka gatile ha go wa motwele. A khona ra leboha. Momamedi dumela. Ke nda tsa go tsitsa ke mogana di parola. Mogana wa diparola. La o ka kwalla lwena. Ha na ke tsebe dad. Ha ke matela ka magaleng ka mane mo ntate na sa fumaneang ha te se a go tanga ngwaneno a ha ya ska ignitsa ngwaneno a batho. Ya ntate. Wa di sa wa li fuwa mo no mati mo. Na sa li tsa le na ya ha ta go ta bona tsara ska ke ta o kwalla ne mo ha wa o kwala. Yele na tiante he kuimu na tinga ta mo hasola la ba mo tsebang ha ba mo etsa go ta ska ba le tsala ya hae ya le bua nne ke ya le boha ntate Pitso o kwalle mo lwe ya le wa dade ka mona ka o marangrang paracetamol batho motho yena o ipitsang jwa le pidise ya hlo o re moruti ha bokeletse tšhelete ya monehelo a tlohele tšhelete ya mofu e ka re ke reke le business ntle ha kale batho ba itshetša ba fana ka tšhelete ha tlohele pele e telele a sacrament ha e batle ditlokotsebe mamelo Mafrika hle ke ha re fihla pheletsong ya ho ga ditaba ka jeno ke o nka lwa ho qetela re fihla pheletsong jwale Kgotso nna ja ga ke go bele nne ke la pele mpa ga ba mapaka bona ka bo khutshwanyane ntate Lengwane ya mme ke re na ka te o mo di o jana ka ta be nda batho a ka ta o sa go bane ile motho wa mosadi a ne le monna na ke ba e tla le bona ke le bohandate mamedi ha re be le go kopana hape na go nyetlang ha mogena a ratile le monyetla jolo ntse o sa le teng bo mamedi ha ebe bo monate mananong ohle a tlang ho latela aina phera ya phutsalatso e tshweu Kgotso.